Ready? Mawar. Kasilelia, mainko. Semen bit brown luka kupur paros nane upanan nan clockwork. Luka kumaikan korusia meban yang patrang. Wong luka kupurakan korusia. Kosomo kupurakan korusia nane upanan. Ceban upanan nan clockwork. Amona ceban tolanan sawasin ranwat. Aiban pagidak challenge beliau kano kapakap pagi sawasin court. When ka kamarani child mona ceban tolanan sawas ceban upanan. Child upanan cai kapakap. Kalangan kami main samat court labalap. Kapungan so korosong kami. Weki kamele lo poson masoto kami asoto ki tumebot. Posono kamele le memau mekoros kultosan na limamui. Rosono ken kapaikan koros me koros mesema maurki kultosan na limamui. Aratanan clockwork main court setmalen ke kapung main samat court kami main sa. Court manaman court labalap court yeyas beinir wangi. Karaba neu bana wat maisan, karaba eu tramai samat coach and kakale sabol mamimasan, ui wasau memau kabai kalangan sila silperara paitain sanamau me koros minan masan. Coach manaman ipakungan mu Sarawi yang katin sawas ikit koros so tangai megot masato kami sawas riagan koros meban yang patron program main samat coach and kawai dan ranwat melel besabol mamimasan main samen kaktiar towe sana nanewe umnongyo. Ita tanggung mana-mana barang Jesus Christ aliantai radi kawalai komala tatahun imun cici yo koros tatahun ngai sautakan koros meban dia sama yo banan ranwat yai kapakap main court makurang yo katen paita kalangan ni main sami bet me walianti ngayor yai kat koros o sakarair nilang kapai nat count song kamau Jesus Christ in Jesus name amen. Kalangan kupurkan korusia ranwat menagi sawasa kumcai di raga sambaliu epit Ngehn Sarawi. Kuen kap sawasa kumcai Thailand kap wewe ki Kesemwpwalpen Ngehn Sarawi. Kayu puk sarau kawit kumcai me. Ni ay sama kauno kot uya tak Thailand ramas. Kauno kot kapalatan nasan pueleu. O ni ay sama nasan puelo nak. Kauno kot katiyang angin mau Ngehn Sarawi nan nasan puelo. Ayay so menasan puelo uyala ramas. Mon kauno kota dan kapalatan nasan puelo. Apa ini masa ni nanti nasi seuri sa kuno. Amet ketail mau yata ramas, ketail mau yata ramas ni momotail o rasong ketail. Murun kota masa no, mokito uyawi. Murun mokito uyawi a kot peuko mangun mauronan puelo o puelo uyala ramasaban. Aramaso erasong court uya sabulman court pagita kueki ngene miminan aramaso rime menagi sawasa kumcai ranwat Kesemwpwalpen ngenen court mesarau ibatuan kamele le magcai koros weweki magcai ramas rom siluri ay sak silu kawit kumcai magcai ramas koros tipatar o magcai ramas toror lasang linganan court toror pasang iyo mawiyawi ngeno makauno court kwil lalan ramas toror lasang ramas o kia ramas uyalai pun cici yang kot. Ketai selaru ya sabelman kot, ketai selaru ya pembakaban kot, ketai lut uyalai pun cici yang kot. Kueki ngenen kotro selaru milan ketai ramas. Risang di sabelman kot limbak ma ko kalangan ong ketai. Ime batin prong paronegi dongan de Sarawi pun sampawat. Pokita en bin prong kabrei ketai bana. Tol basang ke sola tokpana yung memiar nanpungan ketai o kauno kot. Jesus masani na insoni ralau de sa kono iratugisu masani intayang kumail ni melel emawang kumail may ban kokola sang kumail may surban kola song sawa sa surban kortong kumail may ban kola riban katartong kumail. Niyang sama Jesus pan pasel sang sambawat warang ko inen trow gila. Kau kia rai kau berapa kawit ngenrail me mau ni aban kat la. Kau masuk depan kat katar tu Ngehn Sarawi. Yang som Jesus Christ kat la kai koros wewe Ngehn Sarawi yang som Ngehn Sarawi kat tu pun sampawon. Puk Sarawi kawit ngenrail nan wiu yai ralau riau rat ketekeu Ngehn Sarawi kat total lalan Israel kan no na pata. Israel kan no na pata. Kau berela wasan kawit me trabida kawit ngenrail trabio. Kauno kot kapalatan nasan puelo mas mona pat kiyang Ngehn Sarawi. Sabelman kot masen uya kapakapala mau rai mau
Pukitaan kak on tan itu yang kupron kot, pengenin kot dan kak pilpurang katlong lalata. Erinan kawit kan korus magchay leo kupanar mawa kawit kan makom pinali ale selu wasa sudel bil kapel bel mawiyang kamuyong ay pwede kitaan kak shape up ni tuan tama kauno kot kasik pengenin kot dan kak pilpurang prolong lalata. Kesemwpwalpen Ngehn Sarawi dan kak pilpurang prolong lalata el. Puksaraw kawit kan child nan. Rome, na Paul silgawang rail men Rome kan, ang watagang child, Rome ralaut. Iban trap kemas Rome ralaut tuaw irat kutukwalu, na nasani. Met wewe ki makaitege ni rail kan makiniputi ni tuwen isena naramas me supplement court seri. Ko Israel kan makiniputi ni tuwen supplement court hinaw, ye Israel mawia katawdak melen en apran. Wasan kawit in child me. Ay sama kita iputi kita sedoya supplement court. Ni ay sama kita iputi saka, ni ay sama kita wiyala supplement court. Ni ay sama kita lip sabal. Puksaraw tawlaw kawit in child nan Kalesia. Kalesia iralaut tayo irat kutukwano emasani wasat. Report katin paroneto ngenen sabal meyeros nan mongyong child puen kasaleta makumail wiyalar sabal ma ngeno makin katin masani iba kumai selar wiyalatu aput sabal ma upwe kya mai wiyala sabal ma kot pan katkiyang kumail mekoros me beini nagnagit ong sabal ma kan nan son iralaut tayo irat kutuk riyaisak tayo puksaraw kawit ng child me ngene Coach Ngehn naman. Utan supplement coach pilpan wawait ki Ngehn. Niyay sa manganin coach pan katlalom nituan dama puksaraw masa ni wasawat. Niyay sa manganin coach pan katlong lalom ay sa makamuyala supplement coach. Dama wasan kawit yung child na niyay sa manganin katlong lala child ay Ngehn matan kiyang child manaman pok child kak egar ki kauno taba. Des samay coach. Ngeno meban katlong lalatay. Pwede coach ngeneo, autan sa pulmakan pilban Ngehn. Ipatawan kamele magtay koros wewe kume. Puik, niyan sa maragin naichik, restokak naichik kiti. Utan puik pan naichik puik, kiti pan naichik kiti, kat pan naichik kat. May ban kawit kin komu na naipuik o naichik kiti, may istibang kamele. O puik sa ragin naichik kiti. Puik utan pan wa, utan pan puik. Coach utan supplement coach utan ngene pan mimire utan rapan wawait Ngehn. I kayo ira kasampal mebit Ngehn Sarawi. Ya Kesemwpwalpen Ngehn Sarawi yang katore child katlong lala child. I Ngehn Sarawi bang kiyang child manaman opung pagsalan ka kuyala supplement coach. Ituan mapuksaraw ka wait ng child. Ibang biprong matakang child ira yung sangnan. From ira laut walu. Ira dugay sak tayo memasan. Israel kan maginitawin ngenen court, ye Israel me supplement court. Lang asan salwasa. Israel kan maginitawin ngenen court, ye Israel me supplement court. Wasat hinenen kasampal kailan kak weweki. Esodo masan Israel kan metrowa palian lamalam mo, te Israel kan metrowa palio, te Israel kan me payamau, te Israel kan me aleta kuko. So, ekawit ng child me Israel kan me anking ngenen court, ye Israel me supplement court. Ibang berang matagam child, Israel kan maginitawin ngenen coach, ye Israel me supplement coach. Pang ngenen coach, ngeno me coach kat kiyang kumail, sotogon wiyagan kumail lutu o karayang kumail masa. At ngeno gun wiyagan kumail supplement coach o sangnim manaman ngeno, amanaman child kak lubur yang coach, samay. Klang kauno coach, uksaraw kawit ng child me. Kahitegen koros maginda, maing, babaan kutulong nanwain coach. Abu Israel kan ja met bagiang supplement court masen ye Israel kelet met an pedalong nanguin court. Inanen kesampali karabanay prong proto o bil prong men kawait rawat ni bisetrik bil prong protong Kesemwpwalpen mau sautuk the salvation on kachail. Kwe gudan wasat ay inanen sain salamau wasan kawait wad me. Israel kan mesurunganin court Israel kay degen Israel supplement court. Manganin coach mimremi kampakabay mendama kam surup konan momotso mendama surup kalian lamalam yo kam yang chodowe kamuya supplement coach
Mentama kami aramas man sodome man pona say kami aramas paisuot man ap nganin court mimremi kami ya sabol man court. Amang aramas kaiten men mamal man ngayaramas payamaman ngayaramas marlaut man ap sodong nganin court mimrei sodong ay megot. Niyain so iban mela takaw na ba sa baldo iban sosoko wasama sa kanakan. Karta utan na kasampalang trial nganin court. Amanaman trial a trial puko trial utan pananano pukogi. An gimong yung an inangi trial kak alanganin court. Eritami ban tola o kawiting trial met ay yamaman ay ban kak aleti nganin court. Yamaman ay ban kak aleti ngayon Sarawi. Yawiyapan aleti ngayon Sarawi. Kasampalang trial ipatawan kami alala met toto kumail mawewe kier api bil men prong kaprayang pi men make sure men sotra men katia sang sawaswat. Yamaman ay ban kak aleti nganin court. Puksaraw kawiting trial nan Romawan matuy ralaut siluy ratgay sak silu ibang prong taroy wasat kot niyain so sises kat sang kalili katlang sordan puen baptize la renson son ap men kapoyak sises en baptize la re ye me patrowan ya tu main ngai maudan ban baptize la re mu ya komi ap katsto puen baptize la re asises katin sapang nasani kader kapoyak pui kosandian met pui makonongan kitaan kabaya tamas kupron ko sona rupunggila sises law godon baptize la e ap katasang nan pilo ayet ansawo nalang paruch pesam sises agar godon masanya ta nganin kota kat koti ni momon muroy men o kat tiang powe akapitiye e wa pay dito sang nalang memasani ko meyay nay putak kampaga maykan kupur paraniki ko meyay nay putak kampaga maykan kupur paraniki wasan kawai tuat indanan kasampalang ketail ketailan wewe ki kesampalpan iraketon makitkan mawiyaw yamo manay bangkak yang alangay Sarawi son tiang tor mon Jesus Christ o ilo kita kumail kalula waliya kapla o baptize la pati pamail kanan makala kumail ang bangkak alangay Saraw mawiyak saksiyaw sangren court niyain sa Jesus Christ kato sambawa na siro wag itala tama soon kawait hiyaro. Aman naman kumail melel intayang magasidrib sapal kasidribang kakilang wain ko magasidrib kipilo ngayon Sarawi kasidribang kakiyak pitalong nang wain ko. Nan wiwiyay ralaw triyaw radagdag silisak walu Peter ap sapang Israel aman naman kumail en kalula waliyakapla o baptize la. Numarin Jesus Christ pati pamail ka ng lapata kumailan ba na lang ay Sarawi ay kalanganew sang renport. Ina na sansal. Ama naman kumailan kalula, waliyakapla, o baptize la. Amuruk kumailan ba na lang ay Saraw mawiyak kisagisiyo sang renport. Magtaybaan koprela, child prong tarupay wasan kawaitwat. Irakuton makitkan na Jesus Christ wiya. Meben wiya men kalmang komiyongay. Kayo, Saraw masani, may katstinan pilo. Mona katstinan pilo, ngay Saraw sa ikin rong makitito bawa. Nalang sa ikrich pesang. Nalang awi-awi, ngay Saraw awi-awi, kot sama awi-awi. Pwede kita, autan na pananana mas, katiyang nan pilo. Kampakabay, iman kami yan mangi me. Nalang awi-awi kami, ngay Saraw awi-awi kami, o kot sama awi-awi kami. Pwede nalang ngay Saraw kot sam, sa takak litere, pilipilan me mimirem. Niyay sa Jesus Christ, katiyo niyay sa me, sa kaltasang nan pilo, niyay sa me, baptize la, at niyay sa me, nalang rikipasang. Sama sa masan, aban uwang kupuran kot, sama en masan, nan ngay Saraw yasay katiyang kon Jesus Christ. Sama awi yung ngay Saraw yung katiyo, ay sa me, katstipawe, ay yan sa me, sama masan. Yay kowa me, uyan na iputrak kambaga, maykin kupur paraniki. Maingo, iman komiyo ngoy, chan wewe kime sisis, soto tolu lanana uyang makituat, pamon baptay soto uya sabal man kot. Apon uya men kalmang yawang komiyo ngoy, chan kak wewe ki, may ima uyang kita niya sa mga pilata, kita ang kalula, waliyakabla, o baptay sila. Kita sota alet ngay Saraw isang niya talet apuko. Kita kasausang nanew, takin puko kasautang nanew, kita sedala ngay Sarawi, kita pil kasautang nanew, kita sedala ngay Sarawi, kita lusulus, o kita mangeta mo motso pon, kita sedala ngay Sarawi.
Kampakabai, kita safe pa no mo ni kota-kota olel million, kita setala ngayon Sarawi. Kita kolanan siya kaleta marakan lusulus-lusulo, lel marka yaw labalap, kita setala ngayon Sarawi. Soto wiya pa yaw magchay kakaleta ngayon Sarawi. Likin kami yung ay, aman-aman, en pain pilata sang lale, en kalula, waliya kabla, o baptize la. Ima buksaraw kawit yung child. Utan, aman-aman kachaylan anak chaylan kalula, chaylan waliya kabla, o baptize la. Penganen koten proto retail, wes kot ngeneu, utan sapul makan pilpan ngen, tuan mapuksaraw masan. Tama kayo kasambal may bilmen kawit kin kachayl, tama kareta inop, men purong kasapali sawaswat, pwede kachayl mimin anay sawyo may inanan kasambal. Kachayl mimin anay sawyo may inanan kasambal. Nanay saw magchayl mimin lalain sawat, kokop kanina nan kwaita. Klang mo in kami mata-mata wame social media ewiya me got kapwe magchay bang ko lang nan kautial chay bang tiara tame mier rancho nan kautial kawitang kawiting chailer me imunay so chay bang kak namasanla chay bang kak nasani wasagis nan Jerusalem tron sang kapon puksaraw kawit min chail so maulisilus chay mier nan so maulisilus puksaraw kawit min chail pailaut lan tipsaw chay mier nan pailaut lan tipsaw karena tahu tani men ngong kawit kin kami, ya kasambal, amin mau rai mau, riai kader maitang aman, en pichikin kami yau song, likin tame melalo, kader maitang palian lamalam en kacawi kami iti, palian lamalam sedepan yang kami yang panu mau silangan kot, palian lamalam sedepan yang ia, puko sedepan yang ia, mar sedepan yang ia, tain samba sedepan yang ia, ai penai sedepan yang ia. Nay ay paut nay sero sedepan yang ya iban kaler is me pan yang ya wasaw ay may bang watakam child nan puksaraw na miya sabol mamupuksaraw ikompat kitakola nan kayong ison iralaut limaw iradugdugisu kayong ison iralaut limaw iradugdugisu nan molen kateigo ayet mapuksaraw masani son katete kan me siliman kaidek meriaman kaidek meman me siliman yang son katete kan Ngeno pilo inchao, me silupukat kinuya katete chayo. Ima buksaraw masani. Son katete kan me siliman. Ngeno pilo o inchao. Ay sa men Israel kan masal sang naniship. Warel kak sailok lan nan saponinaw. Ita son katete ko merabil tatongi. Buksaraw masani merakamela simple. Irailale inchao iriski wani mun marail ko. Ita bin me son katete. Israel pito isang nanisip. Niyay sa marasay ilok ko lang na isa po ninaw, ratuang pilo. Israel kotinan pilo, menisipkan kotinan pilo. Israel purata palio, menisipkan mamalan pilo. Ay sa marataw tapalio, ang ngeno koti ang poray. Iyay Israel nibong nanrano lel nan sa po ninaw. Riyay kampakabay, son kadete silman wot, ita me paan kakuya at a witness, the son kadete, mo silangan kot nan molen katego. Esetroka kan meter riau, esetroka kan meter yau, utana ban mesilu. Ngeno, pilo, o inchao. Utan inchao magunchak. Niyay sa magkita kalula wali akabla, iyan sa magkita utot kita inchan Jesus Christ. Iyan sa manganan court, kakir tiyang tumon pilo, te pilo kak tiyang tumon ngeno. Esetroka libilibila manira kak tiyang la. Ab tama utan pan kayo chap, ya inchao. Pwede kitail koros haramas yada tip, kitail koros miminan tip, kardak sila nana kamal galban inchao kamagalik chata, iyan sa mangeno kakil prolong, nan utan chan paswat, mawya chan pasan ngayon sa raw. Arirawat may man prong, kasapali ay pakpak ang kami, kitail miminan ay sayo may inanan kasampal, makombak taro po ay lukri ay sakeo, kumbang tiyara tame, kukopwat, esotrap, uyan may kutsiyo magtail mamasan lang. Kitail mimir lale, so maulisulus tan kepati samba, yet kitail mimir lale. Nan kautial kawit kin kitail me, tatokan raneu, pangkap painta paunan pilawa, paun riau. Kawit kin kitail pailaut lan tipsaw, o painan tron tato, kitail mimir lale ranwat. Song pukat koros me kitail so bay, ikarabanay men prong kong may kom. Kom der maitang, amanaramas, kom der suwetigi, kom der masak. Punya taban umon silangan kot soto meman pangkat sawasay kami aramas may susuwat kiyango ay kaunin palian lamalam may susuwat kiyang masa-masa ko
yang ay sa ulang kan may masa-masa ko, resukak sa ko saya palio. So meman pan sa ko saya palio. Tama pan sa ko saya palio, ngeno, pilo, o inchao. Ito may pan sa ko saya palio. Karagay pagikan ni karakarak, makomyaman, may saygin dayang ale kak, and alen kamaurwat, ay lugay komi. Melaw yata pilipilwat sang nanamimonyam, komiyan kakitawan la Jesus Christ. Ibani na nan peranigi sa wasay komi. Ain sa koros, wasa koros. Kom gak kolya, iban sa wasay komi. Wayan gak sa wasagin komi alan komaw. Isotra lugulugay komi yan kota yang alat palian na malam. So, at palian la malam sa gak sa wasay komi. Ilugulugay komi yan gak itawan count Jesus Christ. Irawat me inalan kayo kasampalang tay. Ariyay kabagap nasanwat en gak tiar towa nanomimonyong o nanaymongyong nasanwat en gak sawasay kita pagkaan ter so kauti aptan gak pirta pagyatan song kamaur yairan imen last gila kawiting child me talio kita selaka kalula talio I an song kalula ranwat o yan song wali kapla an sawat me asnagin maur niataret ni ay so mas nga po kusang tayar nakia kita bahan men kalula pantala o men kamelele yang komi ni tuan tama puksaraw kawiting child aramas toto kalula palio aramas toto palio me pakbagran proto pon samba kuran kapil prong ala rai chance apo selar mo yang rai tuwa tama uya ol kapobo na lugay sa puno radu kay sa kuawri sa patrodi e pakpakir na pram melaw kakkurala ni samba Poyan pakai riang riai ko, poyan sa wasagan rai, atama pram kawit ki, puk Sarawi, emir ni samba, o sound patangkan, rapata-patang kiya ni samba. Rumana ka poyan nan war kila, met toto, meuya war palio, met toto makalkalula palio, poya kya rai lain saw, seteruslar rai lain saw may yang rai pen kalula palio. Arda ranwat iranin kamo. Kalangan o kauno kotan kapayata sa pulmemasan, lala naman pitay ni manaman and maran count Jesus Christ. Amen.